U 5. osnovnoj školi Sestre Ilić jutros je u okviru obeležavanja Dečije nedelje odigrana predstava za učenike 3. razreda valjevskih osnovnih škola. Danas je u Brankovini u 11 časova održana takozvano Desankino Miholjsko leto, a u isto vreme na Gradskom trgu u Valjevu izložba i podela brošura Zdrav duh za zdravo telo, a povodom obeležavanja Svetskog dana mentalnog zdravlja.